Munini wa mwandikithia wa igoti nene uria utanenda kugwetwo ritwa niwe witikiririe obitha a utwiria gwetha atauri a ruthiomi ta uria maroritie. Lakini sisi hapa kotini mwiri wa Mushaina Muru nawe wigitwo moshari-ini ya thibitari ya Sarova Clinic kuu Inooro wetereire guthinjwo niguo uthuthuria baranginyo utabanio. Thutha wa uthuthuria mwekwirwo ni agakinya igoti-ini inene ria Inooro. Makiria ma ohwo 50 aria maratungatira cioho ngurani njera-ini ya Machakos ni makenereire utungata wa guthondekwo njuri hatari marihi mutaratara uria kuhaririirio ni mubunge mutumia wa kaunti yo Susan Musyoki. Akiaria hindi ya kuruguria mutaratara ucio mubunge Susan augire atumia ni andu mendete uthaka mari kana matari njera. Kwa hivyo leo siku hii yote ni kuwarembesha wale ambao wako hapa, na mkitembea hapa prison mnajisikia nyinyi ni warembo na nyinyi Mungu aliwaumba vema. Kahinda-ini okau ohwo acio no mamukirire tauro cia utheru na mage na mweke wa gucokia ngatho. Tumeletwa hapa turekebike, tukienda nyumbani tukakute watu ambao wanatungojea na wanatupa upendo. Sasa huo upendo tunakutuma uende ukautuwakilishe kwa sababu ninajua unaweza, and you are there for that reason. Mubunge ucio augite no meguthie na mbere na gutambia wega uyu kuri atumia ona nja wa njera.